Anak lon sayang apa to ke bapangan ma anak berajin beryakin jasi kula anak berajin beryakin jasi kula anak bohateng berbakti bersemate tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang ibarat si babakaya membawa manfaat jadi kefaedah getahnya manusia menang citanya hai anak menyana ilmu tentara guna kebangsaan dan agama pesan ulun hai anak pebun amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana pesan ulun hai anak pebun amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana anak lon sayang apa to ke bapangan ma anak berajin beryakin jasi kula anak berajin beryakin jasi kula anak bohateng berbakti bersemate tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang ibarat si babakaya membawa manfaat jadi kefaedah getahnya manusia menang citanya hai anak menyana ilmu tentara guna kebangsaan dan agama pesan ulun hai anak pebun amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana pesan ulun hai anak pebun amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana anak lon sayang apa to ke bapangan ma anak beryakin berajin jasi kula anak berajin beryakin jasi kula anak bohateng berbakti bersemate
tuntut ilmu sampai berbanyak-banyak, tuntut ilmu sampai berbanyak-banyak.